tiga tokire hande we baba. Ahuri biacara kuma itura ria Banana Kiambaa marokire kuhinga biacara ciao kwa ihinda magitana na iguru kumana na unyui wa njohi ngananie gutororokia. Maranegena ni cienderio cia njohi ici kuongerereka makimurika thirikari ya kaunti ya Kiambu ni kuheana marua kuri biacara ici. Agathia gatwara kirabu-ini kiu na irabu ici ni nyingi muno ona ndungithie makinya matatu utacemanitie na mwanake muriu ukomete barabara withugumeire ona kuita ni meitire muno. Njohi ino yagiukire yaraithia ati na ciringi 30 ni guthia nywe njohi acoke oke arakoma mathaa 12 ri acoke atheco cindano ya 5,000 nigetha okire ri riu undu ucio wakinya hau nikio urona twina ruo ruingi muno ingiretwo no ina hinya ya kuingirira irabu itikire nyingi biu nginya gukira kuri ona ciana ingiteithia ati mwana huruka no kumagara hau na akaingira na muno makiria ri irabu no cikorwo ciekuo na itirakinina andu. Kumana na urito wa muturire andu aingi morire na kwihitha uriu-ini kuria marikite kuo na miturire yao gucenjia na guthuka makienda honge cia kuhurana na wendia na uhuthiri wa njohi kunyitanira kugiria aria marateta thithino. Uguo ni tukuria atongoria itu thiini wa county government thiini wa national government meke juhudi mweri uyu tuone campaigns cigithii na mbere cia mental health awareness na solution tondu ona mathondekerwo ta riu rehab haha haitu matie na mawira matie na gwa gucoka kuroka ategukira na riu njohi ino ri ina maretwa ai ndui kuria rabatithio ni ngoma ai iyo mweretwo gathuri kagui enu angena weretwo munyondoro anga munyondoro ni mucuba wigana uguo na ugura atua kunyua riu akinyua no gukome gwika atia egukoma. Mwihoko wao ni ati campaign ya kuhukia ndugugio ici ni kwambikwo na makahoya ningi niguo ihinda ria uteti rianjiriria anake ao matikahuthirwo na kugurirwo njohi ici. Nyamaza mpaka lini? Inabidi tukuje tukae pamoja, tushirikiane pamoja, tuseme hii ndio njia ya kwenda. Asante sana mheshimiwa. Tuseme hii ndio njia ya kwenda na tuende pamoja kama timu. Kitu kifanyika hapa sio polisi wamefanya ama sio jukumu ya polisi. Ni sisi wote. Kujeni haraka mseme kuna kitu inataka kufanyika. Si ati imefanyika, kuna kitu inataka kufanyika mahali fulani, tuchukue hatua mara moja. Handu-ini ha Inooro TV kuma Banana Kiambaa kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.